دوشنبه قلب تاجیکستان، شهر امید و ارمان هزاران صاحب وطن. از امید توان دل کند، هرگز نه. اما بعضا یاد یار و دیار و خمار پدر و مادر از این همه زیبایی می توان صرف نظر کرد و راه سوی ده پیش گرفت، جایی که خون ناف در آن چکیده است. سهراب غفورов هم هر بار از شوق و شور شهر خسته گردد، راه پیش میگیرد سوی مرز و بوم باباگی، ناحیه تیمور ملک، مکانی که قهرمان ما 4 اکتبر سال 1981 در مرکز آن دیده به دنیا گشوده است و در این سفر او را هیئت ما همراهی میکند. سرزمین پهلوانپرور تیمور ملک، سابق ناحیه سویتسکی، در مسیرش دهها پهلوانان را پرورده و در اختیار میدانهای بزرگ گیتی گذاشته است. همکنون مدال طلای سهراب غفورов از چمپیونات جهانی سال 2021 که از روی بدنسازی در شهر تاشکент ازبکستان برگزار گردیده بود، کام این مردم را دیگر باره شیرین کرد. برنامه افتخار هم قصه کننده راه طی نموده سهراب غفورov می باشد. هر سنگ و گل این روستا و هر شب و فرازش شاهد دوران کودکی سهراب غفورov است. او هر بار وارد اینجا گردد مثل کودک شادی میکند. از آمدن سهراب هم امروزها همه از ته دل شادی میکند، زیرا مردم این دفعه نه سهراب عادی بلکه سهراب قهرمان جهان را پیشواز میگیرد. فرزندی بهاره که شرف نه تنها خاندان ده بلکه شرف یک کشور را در عرصه بین المللی حمایت کرده است. مادر عزیزش چون رسم و رسوم خوب تاجیکانه فرزندش را با پای انداز پیشواز میگیرد تا راهش مدام گشاده و اقبالش بلند باشد. همه شادند، همه از ته دل استقبالش میگیرند و تبریکش میکنند و آمدن فرزانه فرزندشان را چون عید جشن میگیرند. خلق و خوی ورزشگر شدن از خورده در طینت سهراب نهفته بود و هر گاه و ناگه چشم والدان را خطا کرده به تل و تیپه های ده بهر تمرین میرفت و تا پاس شب ورزش میکرد. کودک همین خیلی چی بود که همین چیزی ورزش زرق داشته، همین گلکیش همین میگه چه یک خلطه سونم بودم میگفتم چون میکنم، میگه پریخ میکرد نمیجا کشول میکرد همین بوکس میکرد. بعد این دیست که در حواس داشت ولی همین صورتش هست در مکتب اشتراک میکرد، همین برای همین سال چی همه جا یکون جا بود، همین چشمش خنیش هم همش همین اول بچه خوب بود، همه دوستش میداشت، این با غیرت بود، یگون چی نمیترسید. همین خیلی بچه چیه بود که و دل میفتیم بچه ما آیندهش یگون چی میشود. ما فخر میکنیم که بچه ما چمپیونی جهان شد. سهراب غفورov یکی از شاگردان فعال من بود که هنگام تحصیل نمودنش در مکتب میانه هم انتظام نمونوی داشت و هم خوب و اعلا میخوان. اصلا قریب به همه فرزندان خاندان غفورov ها من حق استادی دارم و اهل این خاندان، فرزندان این خاندان تربیت خوب گرفتن که در سمت تربیت نمودن فرزندان سهم پدر و مادر خاندان غفورov ها نهایت کلان است و هنگامی که سهراب را من تعلیم میدادم از صنف 5 تا صنف 11 همچون آموزگار با سهراب من درس دادم. همه وقت در درس ها فعال بود، انتظام خوب و نمونوی داشت، کوشش می‌نمود که در درس ها با یک آمادگی خوب بیاید. هنوز در همین سالهای نورسیش وی نشان داده بود که ورزشگر خوب است و مناسبتش با همسنفان بسیار هم خوب بود. از این خاطر بین همسنفان شریک درسان از
об рӯи хоса бархурдор буд. سنی 5 سالگی 6 سالگی به همین ورزش خیلی زیاد هوس داشتم مشق میکردم در خانه سریع بر وقت میخواستم ای خوب خانگی هم خوب خودم میخواستم میبرامدم میومدم جایی که شیشتگیم همین بالا مشق میدادم مشق میکردم میدویدم همین طرف استادیون مشق میکردم میرفتم خانه در خانه تمرین میکردم لوی دریا میرفتم در لوی دریا سنگا قاطی مشق میکردم عموما ورزش برای من هم یک راه شد که من به این درجه بیام برسم انا ورزش عموما برای من خیلی چیزا را عموما برای سلامتیم مرا در کودکیم میگفتن که انا 5 ساله 6 ساله بودم پروگا سرچ داره دکترها دیدن گفتن که همین تو 15 16 سالگیش ممکن همین بچه عمر بینه بعد 15 16 سالگیش ما میره یگام چی گفتن نمیتونیم گارانتی نیست مرا خونگی تا همین وقت هیچ که تو 15 16 سالگی من هیچ که چی نمیگفت اما خب نه که من مشق میکردم خونگی میگفتن چی قخته غمتی چی مشق میکنی انا نه کی قماش کوخی نگروز کنه تخته من هیچ نمیفهمیدم نمیدونستم برای چیز گپ هم میگن نه که من گوش نمیکردم مشق میکردم سریع مشق میکردم یک وقت با حواس میکرد با بیگاه مشق میکردم در خانه انا گروش میکردم کمپر میکردم انا لاتو دا گروش قطعی مشق میکردم تورنیک میکشیدم خانه دا کردم بروس میکردم انا اجمانی میکردم چون طبیبان کفالت حیات سهراب را تا 16 سالگی داده بودند پدر و مادر نهایت احتیاطش میکردند و نمیخواستند جگربندشان اذیت کشد و چون سایه همیشه دنبالش میگشتند سهر ای خوب میخواستم که در جگهش نیست سهراب این بچه چرا رفت باغ میرفت تروی که میرفت میدوید باغ دا میرفت مشق میکرد بعد اکش میگفتم که برای دادر چوی رفت میرفت که همجا مشق کردی های بچه ما تولد شد دلش هم خیلی تیز کار میکرده بعد گفتیم چی بای گلکه دلش خیلی تیز کار میکنه بعد یادت که وراج ای شهر اومد گفتم بر نشونته بردم نشوندم گفت یک گلک پروگا سرچ داره دیگه زیق شدیم خیلی گفتیم را چخیلی کنیم گفت که خود چی میبرین نه سینی ارخانگلز ام جو میبرین دلش پیرس میکنین خیلی ما به امی خداوند تکیه کردم فرزند ما گفتن که امی مثال تو امی خیلی زور بینه 15 سال 18 سال عمر میبینه خداوند زوره کردم خیلی مشق کرد امی گلکش مشق کرد همین نمیدونم صنف 5 میخون 6 میخون با هم خیلی یک ورچ زور ای چای اومد در چیز دکتر بوده گفتم برم بردم نشون دادم حیران شدن که تو چی کردی که دلی سوز شده من هفتم هیچ نمی فقط ورزش ده مشق کرد خیلی خصوص حیران شدن چند آدم پیشمان اومد که گفتن ما هم خیلی ایش تو چی توبت کردی بچه دستوسی من گفتم هیچ توبت نکردم این مشق کرد فقط مشق کرد اینم 35 6 سالگیش ده خوندن پس این 5 6 میخوام که بردم نشوندن و دلش سوز شده سهراب هرگاه به زادگاهش سفر کند حتما سر به نخست تعلیمگاهش میزند مکانی که آنجا برابر دیدن رسم سرنشان جهان پهلوان سید مومن رحیموف مهر پهلوانی و گشتنگیری در ضمیرش پیدا گردید و اینجا هنر گشتنگیری آموخت و نخست قدمهایش را در سمت ورزش آزمایش کرد. اینجا کمی تغییر کرده است اما این مکان سهراب را به دوران کودکی میبرد.
дар зали гӯштин аз синни ҳамин 5 солагӣ 6 солагим то 15-16 солагӣ ман гӯштин машқ кардам. Гӯштин машқ кардам. Хеле дар давраи наврӯзӣ баромад мекардам, дар давраи ноҳиявӣ баромад мекардам. Чанд бора ҷои якума гирифтам. Ба ҳамин гӯштин ҳавас доштам. Баъд хеле соле ки ба шаҳр рафтам, ҳамин намуди бадансозӣ дар ҳамунҷо баъд оғоз кардам, машқ омад. Ман Соҳробҷонро аз синфи панҷумӣ мешиносам, медонам. Ин дар яке аз гӯштинҳои ҷудо машқ мекард. Машқ мекард писарбачаи ором, писарбачаи доно, писарбачае ки ҳамаи чизи гуфтаҳои мураббиро ба як хосияти баланд иҷро мекард. Дар яке аз мусобиқаҳои гӯштин дар шаҳри Кӯлоб дар вазни 35 чемпиони ин мусобиқа гаштааст. Мо мураббиҳо фахр мекунем ки ҳамин хел шогирдо дорем, лекин чи дар ҳамин байн чи омад ки Суҳробҷон чиро гӯштин чизи гӯштинро баҳс карду ба варзиши дигар гузашт. Ягон касро маҷбур намекунанд ки ту дар кадом намуд машқ мекунӣ намекунӣ, ӯ ихтиёри худаш аст. Суҳробҷонро маъқул шид ки ҳамин рефлинг маъқул шид ки ба ҳамон машқ надошт, имрӯз чемпиони ҷаҳон шавад. суҳроб баробари машғул шудан ба варзиш таби хуши сарояндагӣ низ дошт ва ҳеҷ чорабинии мактаб бидуни ҳунарнамоии ӯ намегузашт. ӯ тамошои филмҳои хориҷиро бисёр хуш дошт ва симову сурати ҳунармандонро дида орзу мекард то ҷисмашро мисли онҳо гардонад. میرفتم این کینوهای همین چی را تماشا میکردم وندم بود چودای وندم میگفتن همه بعد میومد همون سکچو رو اولینا چسبوندگی در بوفت باور نکنین همون سکچو رو میآورد در تنه همین در بوفت میچسبوند که من هم خیلی وندم شدم گفتم نم بودک بود نمی آرزو را میکرد اولیا در هوی کنه ببینه اکسرات چسبوندگیش آدم خیلی حواس داشت. در اینجا تمرین ما آغاز گوشتین ما خیلی در اینجا تمام کردم. بعد به شهر رفتم همین فیلم‌های وندم آرنولد شوارزنگر ҳамино ро бисёр тамошо мекардам ва мо мушакҳои баданашонро медидам. ҳавас мекард ки ино чӣ хел шида бошанд, ино айхичон бошанд, мушакҳои баданашон ихел шидиянд, одамизод мешида боша ихел. ҳамин ҳавас мекардам ҳамин чизо. ба вақти ба шаҳр рафтам ба ҳамин чизо ҳавас кардаму машқа сар кардам. хай соли 2002 ҳамин ба ҳамин варзиш машғул шидам, машқ кардам. баъд умуман як 3 сол 4 сол зиёд тамрин кардам. як чанд сол чи машқи пауэрлифтинг буд. пауэрлифтинг як вазнбардорӣ як камтар баромад кардам. пауэрлифтинг он қадр маъқул нашид. баъд ҳамин бодибилдинг ҳамин бадансозӣ барои ман хела ҳавасманд буд, ҳавас доштам. баъд ҳамин бодибилдингда ҳавас кардам. аз соли 2009 дар Тоҷикистон ҳамин намуди бодибилдинг бадансозӣ мусобиқа шид, ман баромад кардам. ҳамун сол тамринам баъд зиёдтар шид, ҳавасам зиёдтар шид. баъд мусобиқаҳои ҳамин ҷумҳуриявӣ баромад кардам оста. баъд ҳамин машқҳое ки барои ман даркоре ҳаминора ҳар рӯза такрор мекардам, машқ мекардам. хӯрдан ма ғизоома баъд оста ҳаминора сар кардам. ӯ солое ки ман баромад мекардам уқа чӣ надоштам, таҷрибаи хуб надоштам. баъд барои ин ман хондам, хеле тамрин кардам. пеши устод рафтам, акаи Олим Парпиев, бо ҳамроҳии ӯ кор кардам, машқ кардам. хеле чизоро ёд гирифтам. аввалин асбобҳое ки қаҳрамони мо Суҳроб Ғафуров бо он бадансозии худро оғоз кард, маҳз ин ду таҷҳизот мебошад. инаш фикр мекунам ягон қисме аз поезд бошад ва инҳо бошанд ҳамон вазнаҳои сабуке ки аз даврони шӯравӣ мондаанд ва маҳз ин ду асбоб
шоҳиди кӯдакиҳои Суҳроб Ғафуров ҳастанд. Шояд шумо даврони кӯдакии худро боз ба ёд меоред? дар оилаи бузурги Ғафуровҳо касе варзишгар набуд. падараш Намоз Ғафуров таъмиргари моҳири автомобилҳо буд ва баъдан роҳбарии кинотеатри ноҳияи Темурмалик собиқи ноҳияи Советскиро ба зимма гирифта то охири умр, яъне то соли 2006 дар ин маснад ифои вазифа намудааст. аммо дар самти роҳи интихоб намудаи писараш Суҳроб ниҳоят масъулиятшиносу серталош буд. падари суҳробҷонро якай Намоз мегуфтанд бачагимон як ҷо гузаштагӣ аст. ин ҳамин хеле одаме буд ки 35-40 сол дар як кор, дар як киномеханики район буд. 35-40 сол вазифааш алиш кардагӣ нест. ин одам ба дараҷаи техникаро ҳамин хеле нағз мефаҳмид ки ягон кас ягон ҷо намеовард ки аппаратро соз кунад ё чиро соз кунад. худаш ҳамаи ёро айёдаш мебаромад. баъд вақте ки писараш дар гурӯҳи мо машқ мекард, дар 2 моҳ 1 моҳ пас меомад хабар мегирифт ки мегӯ ки ин писари ма чӣ хелае, чӣ кор мекунад, ягон беадабӣ намекунад ё ки аз машқ мегирезад, қатъи мо суҳбат мекард, маслиҳат мекард. падарашон ҳавас доштанд ки ҳамин фарзандаш бояд варзишгар шавад. барои ҳамин падараш кӯшиш мекард ки фарзандаш аввал тарбия гирад. баъд бо чӣ мекард ки қатъи ҳаммашқош ягон ҷанҷол накунад, ягон гапи пасту буланд нагӯяд. мегуфт ки муаллим чӣ коре мекунӣ ки ман шуморо мешиносам, ай хурдӣ медонам писари ман бояд варзишгар шавад. варзиши бадансозӣ дар аввал барои атрофиёни Суҳроб нохушоянд буд, зеро меъёри тоқатфарсои ӯро тоби дидан надоштанд. аммо гузораи вақту фосила фикрашонро ба куллӣ тағйир дод. хонагиҳо хай мегуфтанд, очамшон мегуфтанд ки хай бачам бас ки ҳамаи ҷо дарманд мешавад, хи иққату диета меқапӣ, иққа машқ мекунӣ, басш ки мегуфтам не очам, ман то чемпиони ҷаҳон нашам бас намекунам. ман як бор чемпиони ҷаҳон шам, баъд бас мекунам. хай ҳамин хел тамринома идома медодам, роҳ афтода намешидам. хай хона да оила мегуфт бас ки чо мекунӣ, иққа диета меқапӣ, иққа машқ мекунӣ. мегуфтам кори хита ки тайёр ки чизо ма гапа гӯш намекард. мегуфтам чизое ки ман мегӯм ҳамонро тайёр кард. хитаяро чанд бор мехӯрд, ҳамаша тайёр мекард. ман рости гап он қадар хуш надоштам ин варзиша. ман он қадар хуш надоштам. фақат мегуфтам ки шумо ягон касабаи дигар интихоб мекардед ё ягон намуди дигари варзиша интихоб мекардед. як хай ман хато кардам дар ин фикр ақидаи худам ки рӯз як кас мисол чемпиони ҷаҳон шудан аз ҳамин намуди варзиш. ин варзиш бисёр ба худаш як талаботҳои зиёд дорад. вақте ки ин кас ба мусобиқа тайёрӣ медиҳанд муддати 2-3 моҳ, манам баробарди ино гӯё ки тайёрӣ медидам. хӯрокҳошона тайёр мекардам, либосошона. ман медонам ки ин кас чӣ истеъмол мекунанд. вақте ки даромад доранд, ҳама вақт диетаи сахта мешинанд, ана мурғи ҷӯшомадагӣ филе, ҳамин намуди хӯрок бисёр истеъмол мекунанд, бенамак. чӣ қадар об менӯшанд, чанд грамм дар рӯз, чӣ қадар қошуқ бояд биринҷа истеъмол кунанд. ин ҳама як талаботи калон дорад. кӯшишу заҳмат ва такопӯи Суҳроб Ғафуров ба боди фано нарафт. дар оғозидаҳаи нави асри 21 Суҳроб баромад кардан дар майдонҳои бузургро кичи сол ба сол сафи унвону ҷоизаҳои хешро меафзуду роҳи хешро ба мусобиқаҳои фароҷумҳурӣ ҳамвор менамуд.
якум соле ки ман медал гирифтам чемпион тоҷикистон шудам ин соли 2010 буд соли 2010 ман медал гирифтам ба ҳамин намуди бодибилдинг баъд ҳавас шавқу завқатам зиёд шуд ба ҳамин спорт бо машқома зиёд кардам тамринома зиёд кардам 2003 бор 4 бор дар тоҷикистон якум шудам 2015 буд 2015 буд ба шаҳри точкан чемпионат азия шид рафтем чемпионат азия шид рафтем ман он сол хай таҷрибаи хуб надоштам ҳамун ин намуде ки ман ҳозир чемпион шудам бояд ба ҳамин намуд ман тайёрӣ медидам баромад мекардам ман намуди чӣ баромадам спорт атлет спорт физик ҳамин категория баромад кардам дар он ҷиҳат бадани ман ки калонтар буд ҳаҷмаш зиёдтар буд мураббиё барои ман ҷои хуба надоданд гуфтанд ки бадани ту ҳаҷмаш калонай ин намуди спорте ки ту баромад кардӣ ба ин намуд намешавад ту бояд бодибилдинг боди классик бояд барои бадани ту калонай хубай ин намуда ту ҷо намегирӣ баъд хай роҳ афзуда нашидам дар он чемпионати азия баромад кардам ҷои намедонам шашум додам баъд хай омадам бо тамринома идома додам бо машқ кардам бо дар дохили тоҷикистон хай бо чандборо бо баромад кардам бо ҷо гирифтам хай шогирдома тарбия додам тарбия кардам биромадам баромад кардам ҷо гирифтанд баъд бо соли 2016-17 чемпионати ҷаҳон Таиланд рафтам ҳамин намуди боди классик ма тайёр шидам рафтам уҷа ай бародармон хай Хуршед Толибов вазнаш ки нағалтид у категорияи боди классик биромадам ва бо спорт атлет биромадам спорт физик биромадам бо ҳамунҷа бо ҳамин намуде ки ман рафтам боди класс спорт атлет бо ҳамин категория баромад кардам бо ғолиб нашидам ҷои чорума доданд ма хай бо гуфтанд ма ки намуде ки ту баромад мекунӣ ин ҷои ту нест ту бояд боди классик бубироӣ хай бо роҳ афзуда нашидам бо омадам тамринома инома додам бо машқ кардам машқома зиёд кардам баъд рости гап хай хеле сол шуд 15-16 сол зиёд шуд ки ба ҳамин спорт тамрин мекунам баромад мекунам соли 2021 барои Суҳроб Ғафуров соли пур аз фараҳу шодмонӣ буд. Соле ки солҳо интизораш буд. Соле ки армону омоли чандин солааш бароварда гардид. Соле ки дар дафтари хотироти хонадони Ғафурово ҳамсони ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ шуда боқӣ монд. Чун дар ин сол Суҳроб бо баромади фавқулодааш дар шаҳри Тошкенти Узбекистон ҳамаро моту маҳбуб карду медали тиллоро зеби гарданд. Он рӯзи ғолибияти Суҳроб ба таърихи рӯзи 5 октябр дар чемпионати ҷаҳони бадансозӣ ва ё ба истилоҳ бодибилдинг рақам зада мешуд. баъди пазировка баъд хай дигар категория биромад оно баромад кардам баъд дуюмбора бо моро фаърёд карданд барои медалспорӣ баъд охирон нафар ма будам 191 рақам номерам баъд ҳама хай Узбекистон Индия Малайзия биромад Мадагаскар биромад охирон навбати ма шуд ма биромадам ҳамин лесенсия дар расидаму дуо кардам охирон бубирому аввал медал қатъи бубиром гуфтам хеле орзу кардам ният кардам биромадам хай истодем баъд як лав эълон мекунанд гуфтам чӣ гап мешуда бошам панҷум мешуда бошам чорум мешуда бошам хеле худам ба худам фикр мекардам ки хай ҷои панҷума эълон мекунанд ҷои панҷум истод Узбекистон гуфтам чорум мешавам чӣ хай бод бо чорума қапид чорум ҷо истоду гуфт яна Индия гуфтам сеюм мешавам чӣ ҳаяҷон баъд ҳамин сеюм ҷора қапид Малайзия ҷои сеюм гуфтам дуюм мешавам чӣ хурсандӣ дорам хел дуюм ҷоам шавам гуфтам чемпионати ҷаҳон и барои ма кифоя гуфтам хеле хай ҳаяҷонам зиёд шуди сай
دیم جا ایستاد ماداگاسکار گفت واه گفتم من یکم میشم چی هم خیلی چیزی زیاد چی وقتی جای یکم که اعلام کردن تاجیکستان غفور سهراب یکم جا گفت ما دیگه دست پام لرزه گرفت در زمین زدم میخیزم که وقاص میکنم واه گفتم من چمپیون جهان شدم وقاص کردم اشکی شدی ای بدنم ای چشمم ریخت بعد خیلی آوردن مدال دادن دادن خیلی برای تاجیکستان آویزان شده گیم نمون سر دادن و بعد دیگه همی اشکی شده که میریزه چشمم پری آب شده قرطقام محکم شده یک حسیاتی بود که باور کنین تا این ورزشگر چیز در میکنه تا هیچ چیز نرسی قینه ما بدنم پشمای بدنم خیست گریه کردم گفتم من چمپیون جهان شدم دیدم در همین تلفن که این بچه من نشوندن چمپیون شده ما باور کنین خیلی دلم تو حوز دیره دل منم خیلی نون شبگیر میلرزدم خیلی ای خرسندی من نمیدونم چه خیلی دیگه ما اونا شو خوب کردم نه روز که بچه من چمپیون شده و آرزو مراد و مقصدم رسیدم. البته مدال طلای سهراب غفورов قیمتی تاریخی خود رو دارد چون که گفتیم نخستین مدال طلا در رشته ورزش بودی بیلدینگ از تاجیکستان است اما باز همین رو قید نمودن یعنی که در برابر 350 نفر ورزشگری که در این چمپیونات جهان شرکت نمودند با دست آوردن مدال طلا از جانب ورزشگر تاجیکستان این کاری سهل نبود. او هیچگاه مکان تمرین کودکی خیش را از یاد نبرده است و هر گاهی بر روستایت حتما در آن بلندی که او را با میدانهای بزرگی گیتی برد ساعت ورزش میکند و خمار بچگی میشکند. سهراب غفورов برابر ورزشگر به همتا بودنش اینچنین سالهاست در تالارهای ورزشی مربی شده کار میکند و دست پرورانش از او یک استاد کاردان و صراف واقعی نام میبرند و این زمان در تالار ورزشی پرویز صابرov به صفت مربی ایفای وظیفه میکند. از سال 2011 استادی ورزش شدم. با تمرینام ادامه دادم، مشقام زیادتر کردم. سال 2013 انا استاد ورزشی ماستر سپورت شدم. باید که برای همین سال ماده نامزدی استادی ورزشی درجه بین‌المللی باید کردم در همین عنوانی بدنسازی. در این تالار ورزشی پرویز صابرov مدتی 2 سال می شود که کار فعالیت دارم. همین تالار چیزی که میبینید در همینجا همین را خودم جابجا گذاری مهنتی خدمت خیلی شاگردا اومده تمرین میکنن. شاگردای زیاد دارم، بدنساز هم هستن، وزن برداران هم هستن، پهلوان هم هستن. زیر تعلیم سهراب غفورov نه تنها شهروندان عادی بلکه ورزشکاران کسبی نیز تمرین میکنند و تیمور رحیمov از شمول آنهاست. من از ماه مای تا این جانب در این تالار برهوا زیر رهبری سهراب غفورov مشق و فعالیت کرده ایستادیم. در یک هفته 2 مرتبه آمده مشق‌های جسمانی رو کرده ایستادیم. وقتی من به تالار آمدم معلم با ما هم صحبت شدم و در یکم دیوم مشق دیدم که من در کدام سطح جسمانی قرار دارم و بعد از 2 تمرین معلم نقشه تمرین را به ما گذاشت و خیلی که دیدید ما روز به روز قوه خود را زیاد کرده با همون کمبودیایی که
буданд ба ҳамон бисёртар кор карда ҳамон ҷоҳоро пурқувват кардан гирифтем. шӯҳрату овозаи Суҳроб ҳатто хориҷиёнро ба толори варзиши Парвиз Собиров овардааст ва Аҳмадвалӣ Бахтиёр аз фаъолтарини онҳост. ما از شهروند کشور افغانستان هستم. حدوداً 1 سال میشه که آمدیم به کشور دوست ما تاجیکستان و در همی جیم همی زل که اینا به اسم زبان خود زل میگن که همینجا آمدیم مشق میکنم. یک زل بسیار خوب هست زیر دست استاد سهراب غفوروف تمرین میکنم که ماشاءالله بسیار استاد بهترین هستند. در مسابقه جهانی و مقام اول گرفتن، مدال طلا آوردن برای کشور خود، کشور دوست ما تاجیکستان که این قابل افتخار ما هستن و ما افتخار میکنم که زیر دست ایشان تمرین میکنم و خوش هستم. خیلی در بدنم تغییرات آمده و تغییرات حس میکنم. همش از برکت استاد محترم ما سهراب هست دیگه و خیلی خوشحال هستم که در کشور تاجیکستان هستم و بدون کدام چون و چرا، بدون کدام ترس و هراس ما میایم در این پرورشگاه تمرین میکنیم. هر ساعتی که باشه فرقی نداره، چی صبح چی شب میایم بدون کدام ترس هراس و با همه دوستا و همه برادرایی که اینجا هستن خوش و خوشحال هستیم. یگان گپ نیست، یگان مشکل نیست، همه با ما همکار هستند و جز از استاد دیگه هم برادرای ما که اینجا هستند، چرا که هم ما هم زبان هستیم و هیچ اصلا فرق دیگه نیست که شما از کجا هستین، ما از کجا هستم، هم ما دوست هستیم و خیلی خوش میگذره و خیلی تمرینم هم خوب و خوبتر هستن. همش به برکت زیر دست استاد بزرگوار ما سهراب غفوروف. میگویند مرد این ناموس و ننگ است و این دو به مبالغه و دغدغه در طینت سهراب غفوروف نهفته است. محض ناموس و ننگ بود که ماها پرهیزگاری کرد، ماها شب و روز تمرین کرد تا لیوای میهن را در اقصای عالم پرافشان نماید. روح و جسم او پس از به دست آوردن مدال طلای چمپیونات جهان آسایش یافت. او هر آنچه میخواست به کف آورد. همکنون تکرار نتیجه خویش را از دو فرزند و شاگردانش انتظار است. راه سهراب در سمت بدنسازی و تعلیم بدنسازی خاتمه نیافت، بلکه از صحیفه تازه آغاز گشت.